nagakijunditse nakanyama ni bombo samadavu yarambaye nago byeme ni bombo wamweye konyage wamweye nguvu ako isi oya pe papa wanje nago nakubesha. Okay, ndimo kubabwira uyu mugabo bari kumwe na madamu we, umugore yaragarutse, bari kumwe mu rugo. Uyu munsi afite abana batatu. Nyabihu nago byoroshye, amadeni barimo, inzabamo kwishyura inzu, ndumva yishyura harya naga 10 cyangwa ni 15 ni ibihumbi 10 njewe sinakubesha, kandi inka zagaburira bari abana barazishe. Papa wanjye ujumba warumbwira inshuti zanjye zumva ukuri kwanje walahi. Komera cyane. Urumva rero n'umwoherereza 1000, 2, 3, 5, 10, 20 uraburimo kumufasha kwishyura iyo nzu, uraburimo kumushyigikira, kandi isa umuntu wese umuhaye nawe araronka. Isa n'umunyamugisha. Hanyuma Imana ibamerumisha. Ngiye kongera mbabwire nimero. Ndashimira abantu mwese mwatapinze screen, ndashimira abantu mwese mu gutapinga screen, ndashimira abantu mwese turi kumwe hano. Ni 07 umuntu witwa Jean Maria yanditse 07999425 ibaruye kuri Habiyaremye Jean Pierre. Hanyuma Isa yala barimo kukoherereza akantu bagiye kugutamo, ugiye kuturirimbira akaririmbo kari hafi kakujemo, kari hafi pe. Tugahaye umwanya wawe isanzure ubanza turirimbira akaririmbo mu gihe barimo kukoherereza kuri nimero yawe. Mukanya turaza nimero yawe. atarizo nje nawe twaririmba. Oya isanzuriye iyo ariyo yose ikujemo uhituba kubitakana. Samadavu yambaye amazi mugege ntani reba kino kose kirimo amazi walahi mugege. Muri make urashaka kuvuga ko nta vibe ufite se, niyo mpamvu utari muririmbe. Hitukubita batwika akantu. Kuki wangu mundu kandi musa isuri imwe, abantu bangana tacho bapfuye, abantu bangana isura rimwe, abantu bangana kuko nako bahuriye nabyo. Papa wanje njewe impamvu naje ntarimo neza, naje nshaka kuvugana nawe walahi, kuja kuririmba ceretse turi kumwe. Ntabwo nawe umanzi kano kanya walahi warasura subhanallah. Okay, nakubwira uririmbe akaririmbo kose. Ushatse waririmbiye Akamishi, ushatse waririmbiye Noresi, ushatse waririmbiye Safi, ushatse waririmbiye Bushido. Isanzure kivuga ni icyawe twakiguhaye. Okay, ibyo ndabyemeye. Twagiye. Nichirisazi mu masiketi ndamugabitinda amarigare z'Afrika kanagufasha barazikone kandi bazinka rutwitsi kandi baza tonde gaceze naramutse. Papa wanje turi kumwe twicaranye buri hano nta kintu nakora. Naramutse nene zese n'umudugu bizirunga. Papa wanje ahugira nkwange nanapfa. Isa yola
none se sinubu dukubise imirongo papa wanjye nje naje gushiraho indirimbo zigombwa zirandirimbo Imana yaziha umugisha abataje none ntabwo bazi ibyabaye ariko ku munsi habaye ibitangaza ni wowe mubyeyi mwiza tengamara papa nje Mbaisa yola wowe udukubise imirongo ni wewe muze mwiza tengamara urugwano ni ukururimi rwabo bavugaga nje ntabwo nzi ntabwo narumenya mbese Isa yola Kampala ego icyo gihugu cya Kampala umujyi mukuru wacyo witwa gute si Uganda okay igihugu rero nicyo cyitwa Uganda umujyi witwa Kampala ego papa wa ndabyitiranyaga reba ahantu mvaga mu bwigwa Kigali nkanza n'imodoka bisubiremo bisubiremo rimwe twagiye bisubiremo igihugu ca Kampala nico cyitwaga Uganda okay ngiye kuzamura abantu iyi ni isaha ya kabiri twinjiyemo ngiye kuzamura abantu muze mwibarize Isa New Boy muze mutaramane nawe Isa yola Isa yola Isa yola inyogoye yola inyogoye yola yogamo yola jukaoge bize nje gusura icana mu center rekada ico anani yogamo yola jukaoge bundetse inzugisho bize nje gusura icana mu center ni wane ico cana ni wane amenyoge ni wane oyi nkuko nabigusabye tugiye kubanza turirimba kandi ndebe ko wabaye seri ndimo neza inyogoye yola yogamo yola jukaoge bundetse inzogesho bize nje gusura icana mu center ni wane ico cana ni wane amenyoge ni wane iminwa ze ni wane atako ni wane waneza o Teresa shuti o Teresa o Teresa shushu o Teresa o Teresa chérie o Teresa o Teresa je t'aime inyogoye yola yogama yola byuka
Okay. Papa wanje aho nzaje ndakosa uje urankosora je nta mashuri nigeze niga Wagarukiye mu wakangana sinigeze niga ubwe mfite n'Imana yakumpaye wala wagarukiye mu wakangaye mukibure mwaka ariko Isa nizere ko ubyibuka ko nakubwiye ko ufite ubwenge budasanzwe abantu ntibabonetseka gutya urabyibuka ibyo nakubwiye ndabizi nakubwiye ngo iki niyo mpamvu navuze ngo uri papa wanje nakubwiye ngo iki twasezeranye ngo iki nakubwiye ngo iki warambwiye ngo Isa new boy nzakubera papa wawe aho wishe ikintu nzaja kuberaho umuco wakoze urambeshye ibyo ntabyo nigize nkubwira ubihimbiye hano kubera ko ushaka ko nzajya nkutorera oya ngende maji ugomba kubyibuka ngende maji buriya ntabwo nizi maji oya Isa ntabwo bajya bandyoshya gutyo uranzi twahuriye mu biganiro byinshi njye ntabwo ndi abanyamakuru rero uryoshya ugahita ubacabiranya ntuzi ndakuzi ntubizi ko ndi mugozi ukunda igihugu nabo gituye ntuje ugira nabi ntubizi ko ndi mugozi ntubizi ko nizirika ntuzi uri rukuruzi uri rukuruzi ni ukuvuga ngo umuntu kwise ijambo ri urambwira turimira gati Denise Chanel nababonye Imana ibahumugisha abantu bese muri Imana ibahumugisha kandi bagirire neza Imana ibahumugisha kandi bagirire neza mutapinge screen nimurangiza Isa new boy agiye kutubwira nimero ubushize twakoze live ari kumwe na DJ Flix ariko bambenga abantu bamubwiye ko bagiye kumutamu baramubeshye hanyuma nta kintu yigeze abona uyu munsi rero namuzanye hano kugira ngo mu blessing ngiye kubabwira nimero ya telefone abantu bari hafi bafite word limit muhitemo umutamo ndabinginze abantu muri Canada muri Amerika ndabinginze tugiye kubanza tumutemo nitumara kumutema nezerwe namara kunezerwa ubundi ndabazamura namwe muze mumwibarize ibibazo muganire nawe musabane nawe rwose ariko reka dushyire nimero 07 10 94 25 rimwe ndayisubiramo nanone 07 10 94 2 5 1 iyo nimero ibaruye ku mazina ye ni Habiyaremye Jean Pierre abantu muri Amerika abantu muri Canada mukunda Isa new boy abari muri Europe mukunda Isa new boy mureke tumugurire kawunga mureke tumugurire umuceri mureke tumugurire amavuta mureke tumugirire umugisha uyu mugabo namugirireho umugisha udasanzwe nahuye nawe maze guhura nawe mugabo mpura nawe ibintu bitameze neza ntabwo papa wanje ngo TV show mbabarira ni ushaka gushwanyura ubugura papa wanje waga mu gihugu cya Uganda yavuye mu Rwanda kubera abantu bamwanze ubona tucakira Stefane muga ubu ne mu papa wanje utiyanje Fani mbu nagonye ndiyamuna papa wanje ubu turi kuvugana kano kanje ahubwo genda urebe ibintu turi kuri ngo TV show cyane ni papa wanje bigawi fana muco rindira bundetse gato mbanze mvugana na papa wanje ibintu bankore si byiza njutse inyana barahekenye ikimasa barahekenye banshaka Isa yala abantu baravuze mbere yuko bagutamo ku biceri abandi bo ba Dr. TV n'abandi barambwiye ngo ngubaze yego urahita usubiza vuba wihuse ntabwo uri bujye gufata umwanya urahita usubiza tinda 9 guteranyaho 8 ni kangahe
icyenda guteranyaho umunani ni kangahe? papa wamaze kubona abantu bize bafite n'ubwenge. Subiza. Icyenda guteranyaho umunani ni kangahe? Twanze gukuba, twanze kugabanya kuko birakomeye. Icyenda guteranyaho umunani ni kangahe? Ewe gawi. Icyenda gukuba umunani guteranyaho umunani. papa wanjye Isa, ikibazo nagihinduye. Jya muri kamera neza. Ikibazo nagihinduye. Gatanu guteranyaho gatanu ni kangahe? gatanu kiyota gatanu. Yego. Kubera ko ndemwa n'abantu bakunda igihugu n'abagikuriyemo urukumba. Papa, si waje unkopeza? Isa, ikibazo kirahindutse. Ikibazo ndagihinduye. Kabiri guteranyaho kabiri ni kangahe? Kabiri guteranyaho kabiri ni kangahe? Si papa wanje. Nta bituzi mfite ndi mugege ndi mutaraga. Kabiri. Yego. Guteranyaho kabiri ni kangahe? Bari kunkorera umubare. Okay. Ikibazo ndagihinduye. Nta kibazo ndagihinduye. Ikibazo ndagihinduye gigize ikindi. Ibihumbi 10 by'amanyarwanda. Uteranyijeho ibihumbi 10 by'amanyarwanda. Ni ibihumbi bingahe byose hamwe? 20. Nabimenye. Ino magara gange. Mwabibonye Isa ko azi kubara amafaranga? Indi mibare ntayazi. Papa nukuri ko Imana zawe umucuruzi kandi pe. Okay. Hanyuma Isa. Yela. Ibihumbi 9 by'amanyarwanda. Guteranyaho ibihumbi 8 by'amanyarwanda. Ni ibihumbi bingahe by'amanyarwanda? Ibihumbi 9 by'amanyarwanda guteranyaho ibihumbi 9 by'amanyarwanda. Ugateranyaho ibihumbi 8 by'amanyarwanda. Byose biteranyije ubwo uhita ugira amafaranga angahe? Papa aga mafaranga tuzicarana ku ntebe imwe turi kumwe, asigaye bampa umubare twicarana mbasubize. Uri kure zanje. Okay. Reka rero dusubizeho nimero abantu bagutemo. Wabishoboye, wavuze ko ibihumbi 10 guteranya ibihumbi 10 ari deni. Bagiye kugutamo. Okay. 07 9 10 94 2 5 1. Iyo niyo nimero ya Isa New Boy, ibaruye kuri Habiyaremye Jean Pierre. Niwe turi kumwe nawe kano kanya Isa New Boy. Bande nizishanje akugira ngo hange nanapfa. Inga zanje barazishe, bamaze kuzica barandeba bashaka kunogonora. Okay. Humura Imana izagushumbusha Isa. Imana izagushumbusha humura kabisa. Ubigori. Thank you. Humura Isa, humura. Zigwanje baguzinge neza, baguzinge imitasi ziri hano. Isa, humura Imana izagushumbusha kandi nigushumbusha uzanezerwa kurushaho. Uko wari unezerewe. Humura. Papa nje suri kureba iyo nishimye. Nta nubwo ndi umusinzi walahi. Iyo wishimye se nibwo ugaragara nk'umusinzi. Ntukatubeshye ibyo byo icyo kiganiro gikivamo twiganirire duseke, ariko umurwagwa Isa, ubwo uzarugabanye nyine urebe ibintu bikubaho. Uzasangirana na bene Gahini banzi nkana igihugu. Banyishinga birambabaza nshuti. Telefone yawe irihe? Ngiyi. Na indi message urakira? Ndayo pe nakigihumbi. Nicyo cyonyine umaze
kwakira ubu ngubu kimwe. Okay, abantu muri hano mugira ikintu mukora. Diana, thank you so much. Urakoze kugarura nimero, umva mumujugunyiro, mumushyirireho mumushyirireho, mureke abantu muri Amerika mwamukunze, abari Canada. Uyu mugabo afite umutima mwiza, afite umutima. Papa wanje umbabarize nakwangeyo nakanyana. Humura niba bari hano turaza kubazamura. Kanyana na